di sana dicari tentang orang itu yang betul. Orang ayat kira cewek orang yang apa yang cewek ada di. Awak lama awak ini kayak begini. Umar seorang sahabat hoga bisu gile. Jadi saya rasa bukan itu biru. Saya berada. Orang mana baca juga orang saya kelas. Baca juga orang banyak banget. Apa yang mana apa orang ayat gile. Apa apa yang mana ini dia benar. Jadi makanan seperti mana kerana semua orang sahaja di kelas ini kerana makan bisa orang ini bahan kampus. Apa maksud ujian? Ya, kan itu lagi nanti ini. Maka anda sahaja di kelas ujian kayak orang. Bagaimana orang maksudnya? Awi siapa? Kau leon. Erois. Erawat nak orang lagi. Kristan ini bebas. Mereka sudah ada Yesus. Karena orang itu terasa kamu orang yang selalu bagus. Mereka membebaskan dunia. Bahawa orang itu kita semua pada sebenarnya orang mereka sangat mati. Kita pada sana orang yang mereka orang itu bukan sahaja. Pada orang itu sangat mulia. Miraria, ainda sudah senhora ini, não se virá zero, asegure, assegurar isso sobre isso. Vai embora. Quando ele vai para o bone, vai tentar se o que era para mamãe de sua, mas para ele assim. Ele ele a gente que está lá, vamos vai, visi ele toboyar na nada se não como Ibi lo so, jangan bisa sekarang. Nak apa nak kata suki dia. Bisa boleh orang yang belum. Mesti dia ada orang yang kita. Itu apa boleh jangan ini. Orang, apa saja dia itu sih. Orang buku. Coba. Dia kata kalau zaman saya bisa kira kopi. Nada apa isso sekarang isso que dia lá que boleh. Ia lá muito mais boleh. Ia boleh com apa yang musuh pada dalam. Isso semua saya lagi. Budi marah karena kopi. Hawa kira datang, otak. Ni cara hawa kira kopinya, otak ada kopi itu. Jika kalau masuk ke sana, apa yang orang ini kasih kerja ini, terus kau cek, nalar. Kerana mau akan kau ada lagi ni ada, wan ada kau bahasa ini, apa zaman berubah. Bagaimana itu ada bisa kemana-mana. Pertama lagi lagi ada bisa. Kalau mana masalah nama orang bahasa ini kan ada beberapa kali ada saya ada di bawah ini. Orang masalah tahu isu mana? Orang mana tahu isu saja. Bagaimana orang masalah tahu ini mengalir saja. Bagaimana masalah tahu ini? Seperti itu kadang-kadang ada di bawah isu. Ele era sama orang. Reman kaya di kira macam apa pun kira lagi. Jadi kira apa kerja sekian ini dulu macam. Mana apa lagi kau kalau dia kau kalau bagi orang kau kalau dari sekian. Enak sampai betul ni kau orang sama ni Yesus. Enak pun ada betul. Kau orang kira Yesus orang kira betul. Biar mana jadi bisa kita. Jadi kalau ada orang berkata, huyo kalau bertanya, lewat sana aku pada apa? Lewat sana aku, Marah kau pada ya saya, hebat pada pada pada
Viva di kere. Misa na odi no kwa kere. Are tsa ngalo e ke tse ri isa odi ri ngalo. Mote ne ta dilo lo di. Ni ke ko na yo ba re ko pa le ni ko pa tse di tse. Ta ka ma ne di lo ko pa. E baba mai ba sa bana la la, sana ni la la, kakela ikudamna. Atwa ni mtawa ko ko kesti. Yensele ne ko ne tsana mo wani mo kere ke dan da ba la la ni ko. Ta o ma kere. Abo ya mi se ko ne ko ne. Aka na ko ai ne ko la o me de so la du ni ris. Asma la wasu daga mun. Kalau ada yang terjadi, saudara-saudara mana ada kalau tahu tahu, mana mana apa yang berlaku ini mana. Juga bicara, juga bicara, juga soal yang bicara. Mereka orang orang di bawah sendiri. Kenapa bawa ini? Mana perlu bawa ini? Betul mana yang bawa ini? Akhirnya dia bawa mana bawa mana? Dia bawa ini bawa sebab dia bawa. Orang yang ini, pun orang ini pun orang ini. Kita harus tahu. Karena ada orang yang ini. Bapak sesuatu yang dalam sekolah dalam dalam maksudnya. Ini bisa orang itu. Ada yang orang yang dalam universitas. Orang kita kalau dalam universitas. Ini saya sama ya, oh, banyak
Thank you.
Bolese, Arada Pelem, Muja,
Saya bisa berlalu jadi oso. Yang ini saya kalau sama dengan ini, banyak orang
kanisa unokuwa. Sei msalaba
So there's a good one, Raphael. If I can, if you can operate, don't place, you don't have to go. Christ the King Cathedral yang makalabay mo kahapin. File Santao Otamelas Habalosan Misala Renato Twetwe Rukupawe Megadina Otapampe. Sisi kakereke leka bona ba ofisi ya kereshika hamorao ha kereke. Kuthabo ke tla tsa sebaka se ke kopa re amogele ba dinari le tlokgolo ya Immaculate Conception ba tsene Sabelo sa le rona gompieno. Le boleh baca di Sabelo sa le rona phakele mo. Dikitsiso tsa Sontaga tsa masome a mararo le boraro sa nako ya gale ngwaga C Sontaga e le wa 16 tsa November 2025. Meletlo ya ka gare ga beke. Itala ka mosupologo 17 November e be le segopotso sa ga Moitshepi Elizabeth wa Hungary Mtlane. Ka la botlhano wa 21 tsa November ke segopotso sa Presentation of the Blessed Virgin Mary. Sontaga wa 23 tsa November ke moletlogadi wa ga Kreste Kgosi ya Lebogo lotlhe. Mo go tsa lekgotla la bodisa lenaneo la ditirelo tsa Jubilee Year of Hope 2025 le tsweletse. Fa go na le batle ba mekgatlho dikopano kgotsa makgotlana ba ba iseng ba tseye karolo mo ditirelong tsa Jubilee Year of Hope 2025 ba kopiwa go ikgolaganya le ba ofisi ya bakwaledi jwa parish. Tsa tafole ya baperesita go tla nna le tirelo ya Christmas carols mo Cathedral ka di 12 tsa December 2025 ka nako ya 5 p.m. Tirelo e tla letleletswe pele ke Morena Bishop Frank Nabuasa SVD. Khutlego e kopiwa go nna teng le go tsaya karolo. Mo go tsa lekgotla la madi ba komiti ya lekgotla la tsa madi ba tla bo ba le teng kwa ba merchandise go botlhe ba ba amogetseng molaetsa wa gore di-ordera tsa bone di gorogile. Ba ba iseng ba amogele molaetsa ba itsisiwe fa di-ordera tsa bone di tla bo di le teng ka Sateretaga ka di 22 tsa November morago ga lemisa. Re leboga thotloetso ya lona tirisano le mowa wa mmogo fa re ba
baakanyetsa moletlo wa Keresete Kgosi. Mo go tsa dithedi, Phuthego e itsisiwe fa setlhabelo sa mmisa ka di 23 tsa November se tla nna sengwe fela ka nako ya 9 a.m. phakela. Se ke go tla go keteka moletlo mmogo re le lelapa, morago ga mmisa go tla nna le thobo, mme kgakololo ke gore re se ka raya malapeng pele, re tlhole mmogo go keteka moletlo yono rotlhe. Dinako tsa mmisa di mo leboteng la dikitsiso go tewa mmisa wa gagare ga beke. Novena ya go baakanyetsa moletlo wa Keresete Kgosi e tsweletse. Gompieno re ne re eteletswe pele ke bomme ba kopano ya St. Anne. Lenaneo lone le jaana. Ka mosupologo 17 November ka 5:30 mo maitsiboeng, re tla be re eteletswe pele novena ya rona ke pelo e tshepo segolo ya ga Jesu. Go tla nna le adoration. Ka Labobedi 18 tsa November ka 5:30 maitsiboa, novena ya rona re tla be re eteletswe pele ke borre le gone go tla nna le mmisa. Ka Laboraro 19 tsa November 5:30 maitsiboeng, novena re tla be re eteletswe pele ke ba Perpetual Help Community. Ka Labone 20 tsa November ka 5:30 re tla be re eteletswe pele novena ya rona ke Nigerian Catholic Community. Go tla nna le adoration. Ka Labotlhano wa 21 November 5:30 re tla be re eteletswe pele novena ya rona ke ba Zimbabwean Catholic Community. Ka Matlhatso 22 tsa November ka 8 a.m. re tla be re eteletswe novena ya rona ke ba Katisi. Go tla nna le mmisa go tswalela novena ya rona ya Keresete Kgosi. Mo go tsa makgotlana le dikopano, re itsisiwe fa go sena di-meeting mo bekeng e gore re tsaye karolo mo noveneng le go baakanyetsa moletlo wa Keresete Kgosi. Maloko otlhe a PPC, Batsholamadi le ba Steering Committee lo gakololwa gore go tla nna le meeting le diodi morago ga novena go baakanyetsa moletlo. Tsa kakaretso, loeto la thapelo lwa Mpome Marian Shrine Pilgrimage lo tla tsawa ka di 19 go fitlhelela di 22 tsa February 2026. Madi a go ya go boa le dipaakanyo tsotlhe ke 1,450 pula hela. Ikwadiso le go duelela mosepele go setse go duetswe go fitlhelela di 31 tsa January 2026. Re gakololwa gore morago ga nako eo e beilweng ga gona di-refund, go tla be go setse go bukilwe dipagamo. Go itse go feta fa ka tsa mosepele, re ka etela kwa notice boarding go tla be go beilwe molaetsa le go itse go feta fa re le ba CKC, re ka ikgolaganya le mme Khalina Mokhuting. Mogala wa gagwe le one o mo notice boarding. Dikitsiso tsa rona di ema fa mo go tsa go lebega go sena ba komiti ya thobo ke tla lapisa yone e kwadilwe ka sekgowa le tla intshwarela la kaoleng. Merchandise collection. The power team will be available after Mass in the office upstairs for all parishioners who have not yet collected their merchandise. Those who have not been contacted yet are advised that your orders will be ready on the 22nd of November 2025. Thanksgiving envelopes. For parishioners who prefer to bring their Thanksgiving offering on the feast day, kindly note that Thanksgiving envelopes are available at the back of the church and with the ushers. Please collect an envelope and bring it with you next week. Group Thanksgiving procession. All church groups are reminded that the Thanksgiving
procession will take place just before the announcement on the feast day. Each group is required to nominate 2 representatives to participate in the procession and present the group's call. For those groups or individuals who have already deposited their Thanksgiving into the church account, please place your deposit slip or proof of payment inside the Thanksgiving envelope and present it during procession. Group contributions deadline. Groups that have not yet submitted their contributions are reminded to do so by the 16th of November 2025. Treasurers are kindly requested to update Ms. Rema Lemekadimo on their group's donation or pledges. On the feast day, the activities, there will be a variety show and games. Variety show. All groups are encouraged to prepare a short item to share during the variety show on the feast day. Each group will be given a 5-minute slot for their performance or activity. Let us celebrate our gifts and talents as a community. And on the games, there will be a games corner. There will be fun games for both children and adults. There will be a lucky dip, which is 10 kula per try. There is a hoopla game as well, ranging from 10 kula to 200 kula, depending on the prize to be won. Come ready to participate and have fun and support our fundraising. Thank you for your continued generosity and joyful spirit as we prepare for the feast day.
Savior Jesus Christ, as we all are aware, on the 23rd of November, we'll be celebrating the
feast of Thanksgiving and also our feast of Christ the King, known for the name of our parish. On this day, it is Thanksgiving for what God has done in our lives, what He is doing, and what He is going to do, because we know our God is faithful. So please, I invite each and every one of you to come and put our hands together to make this possible, to make this work. As much as we have gone through challenges, we're still standing today. We have to give thanks to God, put our hands together and work together. On that same day, we'll be having adults being confirmed, which is a big up for our parish. Please come and support and give as much from your heart. And we are hopeful that our bishop will be coming to be the main celebrant of this event. I thank you, and I encourage each and every one of us to come in numbers so that we come and put this milestone in history of our church. Thank you, and God bless you.